hakire nkaka myano waitu okusoma program ye byamagara ndicho butonje charity nkabutosha okubasa kutwara mu program yeji turiyo tuza kuganira ahanshongeze kwatera n'urukorro okurwara urukorro urutaretsera kutwete rwara urukorro ebiro bishatu rutaraka hata hasigara yenjira inangwa nabundi tutaragwize by this time round no tukuzo marwaro twaraguzo butakabuka kuka uzo kushangoshanga rwakugumaho yebuza what is happening mwana mwabaziyogu Dr. Mpeire Justus okurga hari St. Augustine Medical Center ahari Intare mu rurembo rwambarra ija kutuganirira bikwatera n'urwo rukorro rw'urutakukira n'ururetwa ki n'uruterari hari stane ne bayarga nkahi twase kumanya ihitwakubasa kwata bwana barukutusiyo program yeje nabakazire health products ibyo byo kunywa binkurana mwetegereza mukaturetera no mabaga gate abo kwa mukamanye kibiri kumanyisa bwana atakucimanya buza murana konka nabwo turiyaha ninkugambira ngo biryo mu maduka go no mwihanga kandi bigendera ukucinjire ndwarana no kutambira zumwe okwasa kugira ngo tugira amagara maronje katso wa Dr. Mpeire Justus urukorro twarreba kandi ruriya urugumizamu rukaborwa urwo bwireburi Dr. twakwakira babare mnongo mtekansa kandi abarukutureba izina mwarahurira ndamusemeza rwo mu St. Augustine Medical Center Mbarara kandi program ni yejo TV West nehinda kakanto wakateka teche no amani mwenu urukorro itwe omurujungu nturweta respiratory tract infection ningashi infection erukwata ebicweke byo kwisya ebyo mwisyo so twine nyindo twine ebisheshe tubye bisheshe nkohona yes nebisheshe nko then twine na nebaha na nemuhanda ukuzomba hatejo niyo system twantugamba rukorro tutekaho echara niyo erukubaneshasha so mutu yarwa rukorro ncumanyisa ngo buzuburyo mucaha na no muhanda gwona kushika higuru kushohora so atabantu mugumena mucumanya mutyo ngo niyejo respiratory tract infection has effect yayo no kwisya aboko bebaha nibyo bikwisya kandi umugashogwe baha no kwisya no kwakira oxygen kagendo mushagama dere shagame kajanja shagama yetine oxygen ne basopta tambara ningashi yatambara no shanga umuntu arugurimi takatukura niye kuretera akakukutukura cyo kurebera wakwatora kumuka rwimba traside yemwe kagame kabara kuzayo n'uruhindo kakara so atecho twacharga woni njatwachichenga now obwiro bwinji orukororo nicumanyisa ngo umuhanda ukoraba mu moya gwino buzu ningashe haha ebikucencuro moya bino buzu hati ntubasa kugira ngo urukororo rweyongire kusinga akurwa abertura ruri ahabwaje abo kuba hato gwiro buturumo no twisya ebintu byinji ebikwegita umuro oxygen erafa ebaha nibitiye kugaraka bibishoboze yabe yeta kubasa kushora nkakabondi yokusayida cyo isango hagira ubuzubo bundo bwazo muca no ija kukorora so one no mwika ugutwatasya hati nyobu nabe ninkura owitu emotoka ekera baho emwe amantini kandi ekera baho rwamkaga ya buru matinachiro kafa deni agarakara baho sando mwaze arakugaraka mu normal niyo motoka yabera bo witu so ubwo mwika so ncumayisango eje motoka tine mwika buyabene sigano witu kozi kabirge bisharane biverane ndoche so ataka kiyarabyaho environment yakanyunyuta sigara mu yoke sigara to very fine now hato witeze sha takwada cikikum hatarabereho motoka wenyine kandi zahwikum hatarabereho motoka ona harabe bicitana
So that is all environmental change. ninge cyoma cye bicore cyakanyuma ya Aha. Ito witu oruguto rukarta karaba muga gureda. I know. So akachuchu. Kuto shanga ngo hariho mchuchu guryaho. Onka hati dust is all over the place. Of course nimjanti uruguto kubonera ndichibi ninge motoka onka nene nyereka ngo the environment eyituru kutura mu birebe ekahinduka. Therefore hate hahabyitu no kwise kwitu nakonkuragirwa kuhinduka kunga kuhinduka. So we have a lot of dust, twine a lot of muchuchu, twine a lot of fumes, kandi twine na nobukoko bwinji. Hat for example twine COVID. Yes. Is a new disease. Twine za mpox, twine atezo zona nendwaranzi, twine SARS, twine those whole new diseases. So nazo zonka za affecting achi amagara getu. So ate tubashanga birumu na numwana kwako banaza takuzarwa in that clean environment. Already environment ya siski. So habyambukura already there is already a problem. Omukante chesagasi namakara nutechero munza itukurara tembe. So all that has changed the entire environment. So nuturagirwa kurwara inkororo kandi zikabara kucara. Twine types ze inkororo. Yes. Twine allergies ezo zinoro kororo rwazo, because an allergic reaction no mbirugwawe kuba guriyo no gutereza hajira kaci gwachama mukace darakaterera gwachama mukace but it's your body. Twine bacteria infections zezo kwa affectinga ebahabitu urukororo rwo kurano shekura ukacwa ekikorro kirinke kechizi nango bwiro bwinji cha yero. Eche cha yero raikere chibachene mu bacteria. Then twine virus ya COVID. Yakakorro kayo running nose ebihize bya ndakakorro no karonda kaguma kar dry no kakuba weti na shohoro twizi takushohora ngo chije chikorro kirya hati echo nacho chikorro viral respiratory tract infection. Cha bacteria twinemo cyo tukwacha maza atibi cyo tukwachine na bacteria bito kuba twinheri nango bwiro bwinje cha bacteria ne chiturra chiri kabarura ni ukachira tugenda necho abo bahati katibi yo mu studio yatahamu tubasa kugenda twine hokopi. So hatejo ne turretyo nangwa no bwe kuba eriye ya virus angwa yone ino mwesi ya muro mwinji tia so no hereza or direction. So hatejo nayo ne turre nchimaisa ngo wakwa umuntu omwe yakwa turukuru nasa kuruturra abantu binji nango chinde chintamensho ngano kujanga hati urwo rukuru nurucara kwata abana bato abo kuba naja ntata abantu kuba kuzarwa environment bakuzarwamo so bahabyabo already byafunde mu otuntu tibiri pure. So choisangwa ko kwijana kabasa kuraka kumkwata kandi atabana twineho population of course keyonje twineho binji azabinji bari mu mashomero nana in those crowded places. So abana kuba kurgaye shomero no n'inkororo baziretera bazire hata bazire nabo batwara abandi bazire bagenzi babo then iyo wache bayachira hati hizo aneiba nawe arresere Russia. So it remains in that category. So viral na bacteria nanka orkororwe noruija retwecho. Now obwiro bwinji ororura allergic rwa allergies nachi orwe turukutur konka narwe nurwimuka weather changes especially nka manya allergy asthma nayo na allergy asthma je yokureba nayo na allergy konka mb mwena advanced area higuru
kunkana yo basically na allergy konka triste byo twareba byene season yi nacho konka hatinye namwe tuzahari yoru urwo rwankwata rukagumizamo nor viral nor bacteria nor ruhorwo rugumaho gakorra kugenda ko kaba aza hateze ezumwana za covid-19 ati nacho wachikam cha kuzakwenda yes because ko gamero umuntu teretse do a covid test waza kujura utkurona na ka test kid no shanga yachoro mtawe people up to now have refused to accept that covid to gene ikiriya abantu tinkumanye cyabireho konka covid nibajyanjara cyubunonga mnonga konka twine covid-19 tujurwire and we need tinkumanya government cyarize kora konka nacho ko kucitaho abanyarwanda ko kucigamba ho munonga hato buri yomo we nabandi cyo yareberaho ibinda biruko so ndico kurebera bakagiteye ko munomo nanka ndware za burijo iyo wachebere kinecho bundo ka suspecting on covid umuntu no managinga ko wa covid ukanora hata nkabwa covid ukomanya ubunta testinga ubunta isyaje ubunta kagaje ubune basa kubera covid kwatara bokushanga umuntu inamani arite konkana korra for a period of time na after effects za covid people who suffered from covid bakaguma bine ninko kokuru umuntu wabena aresa we nasyo bwira kor abakube bahabye bikageramo mu ikogwe byageramo ibintu nkebe yes so na covid ekato affecting in that way kugira ngo arho after effects of covid kunkana yo arho active covid yes iriko sakwate kagarike kureka hati twacicebera kugira ngo tucebere orayiruka yakusiga azati fawanda ko ndakunda ngira munyine covid bakushare cikuba nindira nawe kugira ngo ko yatandikire kugira ngo bashanga umuntu bamutaho namahe kumukumba konka ati it has become no more disease tukuba some conferences bamba kwa package haba harimo na test kit ya covid such that kora horo tabaje you check oh yes they don't even stop you kugira ngo nobwo ko bugino yije iwe chamani no kurango wazara mask wa emerra uhare nabantu and then you are then because nutine ko norje reho ubuntu buke okay so covid is still there kan nere teror korota kushara so mureke kujehara but embrace it mask tugume tujuire wakwato hotaka korro bamba mask yawe such that tuwa turachi abandi kandi wotendero you see ezendware zo kuturra ataba kutureba kambeje senti infectious diseases ingashendware zo kuturra biti orkorro biti TB biti bintu byone no vunanaze bwa bwito kureba ngo wayecinjira okuturro ndijo iwojurwire meno mucumanya buri gomwa hari this is what happens iwe nozo kujoto utananye kanje baturra irabakabagira ngo warwara gakagari amashambanzira gakagari amasamdi mam something ngo no yeto muntu buseri ngo achikugaruka mu hemot ay maha barware something then ngo nawe mukwata I don't know how that is to be konka no kuchurrete no busheru something like that kugira ngo umwana kuyaba kwa tobusheru abana babahereka why because no bukabu ijabo kwata nkomwana mu family yone abandi baguma ho batakwasa konkaro raikire hudungu kwara buturro wa neighbor bukazo wa neighbor ndizo no wondizo imekuno wanyu yakizire nubasa kwetorora bugaruke nkahi bugaruko wawe azambogo bumwite manyi exactly so that is why we are saying warware infectious chinjira abandi because yo noza kugira utkastanyona ajurwe konka neza kuraba handijo eyetororo eyawe iwabo yine egaruke garko wanyu kandosha exactly okay so obwiro bwije hariho endware zindi zitari yo bwoko bwana ugamba izo muntu ziyagwasa kubarwire izakubasa kuhendera zimuretire still yatunga kakakorro akagumaho are of course endware zindi one heart disease ndwara yo mutuma inakakorro
kakorro turwine ene infection tar munanka tine infection yona teine chi umtuma rwe kushasha konkorkorro retwa umchaha okor why because umtuma gumana gwe njoro musaizi ugumana gusindike bha hate bha space yabyo kwe kuchendera nanka iwe umbero nugukora wanjera proero effusion kakatuje ngo umpahaza mwamizi nkababe mbaresa nkabine ndwara zensugo nkaba bundu wafuna nka accident akabayo echakuchumita yo hakaza yo rwizi or that neretero umuntu yagumana akorra hari abandi abarwire bronchitis rukuruga special factor wakaza bakuru mu dust environment bakarga yo kare konkejo damage yagumaho no guma chronically no korra because damage ikaba done iraho abantu bakurwara ascites kabondo kakijura especially ababine ikizuru cecene liver disease no shanga nabo bakora batyo kaka korro kagumaho kandi atakarwire abaresi indwara nka gad indwara nka pressure indwara nka gashkari ezozo ati binandi yene nkutebeza ni katujire ngo warwara pressure karenga yatera umutima so ati effect pressure effect no mutuma kurwara ati nubwo gukoreta ki akakorro hati relationship nhe kwiziraho nabiriye because waza kubanza kumanya umutima gwarwara guta habasa kuba hine kide kizeza wakumanya kine kirwire kitani harhe kine gize kita because hati nko muntu yananywa amarwa akarenzya akarwara cyo kweta liver cirrhosis ati amarwa rwogija garwaze kine cyarwara twakora so hati nyota naza ahibyatandakira ndiyo ni ingamba ukorra kwenyeni ekiro kureta akwaho ukorra nugutekwa kuba guryo go mahando kwatena no kwisya yes konka arhe binde bicweke kubasa kuguteganisa gukora cyana kugira nti unko muntu nasa kurwara arsaze bironda zawo mimate bogere na perforation atoshange nakora naza chest pain so ototukorrotwo natuturuho kunka utweno twaba bine chronic illness nyene hatwaza kucenga tutakumanya ngo urwo rukoro rwabaringwa rwabagufa rwaretwetse rwaretwakiri agent car streaking atkata of course hatumwirwaro right now the government yatire mustamp omuntu yakorra yisha nakorra nabakore ikibakweta TB screening echo buri rwaro ndikora kore kiwo muno wasuta chimanya kako kujajo tino rukoro nraba kuza mazere biro kingana chachikoro ibuno boba kwesiza yogumizamo konka nabakora nabacheta TB screening such that buri muntu wena wijo mu rwaro no rukoro atagaraka ya ine TB tutachimanyire so atezo nizo norebejo atejo no program number 1 hata wa screening kugira ngo ntukantar rukoro nechamaisa nkora abo inakakorro kakorendesa kurengesa bitibiri harhora ikere hudi yawe kwijagar ko mwirwaro because nchamaisa ngutwaza kwiya cha TB kora abo garchire kwakira results utazakireri egenda chika ndobunu ntuyine bituraganire niwe hati omuryejo process ntubasa kutandaka kufundamu ekinde cyo rwire tukujanja so orukorro mareke kurtina government already yatanchire kurfo yuma muri concerned kunkana yo yachimanye derafa imabashaho nimwe abantu baburiwe ahora joro rukorro tarwetegerize korazo mu irwaro no mujo tumunkore TB screening nikija kuraka kuyamba ombintu byinji so in a cough in a hospital in a clinic of course clinic ezezito mwaba mwemba batakabicengere government okwe kutwaza but mbeno mjumanya nimabaturikiriza bine drug shops and so umuntu kwaragira atinyene orukororo immediate roteka TB screening it's not a must ngo muchumite bikato muyeje kororo mugire yuwiwe no kora hobo screening
umazere bwire kwingana ki no sweating anchoro no ryape taiterumu nano muntu we yes nano muntu we kwamye twoka kandi ebe ndo bonero kabutanura kaneba sako bati bishika wa twaro ya government nawo muntu nare yagira atwo mushaho yabyetegereza reka maze mpike hondebe ukomera kugera because TB ne ndware kuragurwa konga numwe turakwatere nerindi in that process twashange tari TB na buri muntu kwatana gwe turagurra konga mwenu byona twafaye basa and then of course har test so very common nka CBC a complete blood count neza kutugambira chikorro cyawe cyacare twa virus ninga bacteria tukujanja ko muntu naija gukora utwaza gukora CBC atatre tumwakunda sente numurara mushaka but now we can't know hata bagabanisha abantu basibure kandi ugambira barwiro rukorro aho bine ku bantu bakwata turukende yes amwe bare mnonga kuzahacoma kutureba kutukunda konka urukorro twabeshengereza murebe mu rwa screen rero twamanje kugenda n'isho imbabi n'abana bine nkorro barukushoma nabeshengereza mujanja babana bani abo kuba kumukuba mutajanja birabana baturra bitu bijanito batuturra niwo tukubugana nakakuri mukabara niwo tuturra wachetereza ati niwo garkayo ugaruko baturra so turiyo muri go zo musakasa nico kushangira uyujo timing urukorro mbumuro ruce abana ko kumura karwe yonje so therefore tujanja abana immediate rumana yakora it's fail tumjanja be hata takajira ichitweta severe disease mureke kurinda abana bakabanza barwara pneumonia ngo ature nakora yamara week obiroreye kuko mukufa hokare hata takujira severe disease zo pneumonia yokura hano pneumonia netegana abakuru n'abatobora barwara pneumonia norebira bakabaja harmonia n'abana abazeyi hata nibarwara pneumonia barwara pneumonia kandi pneumonia nabasa kujirwara no mwaka oyine pneumonia hata mpaka mwaka gwiri utachimanyiro yomwe no zambuza chifuba so we need to make sure ngo chinde cyo twachijanja especially abantu abarwe chronic illnesses kaza shukari abantu abatachitambara mnonga nkabo gurusi abantu abatache because pneumonia yo kunkito ati nk'abantu bita bakore exercise echuba no wachurire oraka kwefo kokato guru kusibo muka umwana tanabara mana garaka byama ate chaha chigumanje yongera kushasha obuzoburaga so mwe bari mnonga kutukurikiriza kandi nabaramukiza basenta Augustine Medical. Okay, munywano witu nokwetu ahindura program yetu yebyamagara mwaruhurro rukorro ngurwa hata rutekere musheke so warano rwara kire karingwa hikirira bashaho abo kuborrede nabamanya aho kwata nabantu cyo butunji charity omhereza kandi program yari yebyamagara abakujutusyaho nabakazire health products abarukutereza ebyo kunywa ibirunje munonge byo maduka gona omwihanga buryeche cyo rukuteka kutambira ninga kucinjira bani cyo wagorere cyo kunywa ecyakazire buzogwa ari kubiguzo kandi hatkakanyine arsazi hatubakugambira ibarakwate mbwenu ko twendera na Dr. Mpeyire Justus okurga har St. Augustine Medical Center aha hari intaro muri Rwambarara tureba n'urwo kwanzo rukwija mukama witu abarinde ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products